Serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwimuvia wa kisomo na mivea ingi yayo ni kuendeea na ukwatiania na imanisyo cia yulu kaunti-ini ni kana kwikithia amanyiwa maimanisyo cia yulu kuma misye ya ukwati munini ni makwata utethio masomo nimo. Uu ni kuendana na ofisa munene ofisini wa gavana na Charles Mutinda ula wakwatiania na ene yanda kivathukanio kuma imanisyoni cia Machakos University na kila cha KCA wala nioni wa kuthocha nguthu ya twaima isululu ala methe savalini ya kutoa isululu kumande ya Tanzania ngina musieni wa Ilovi kielelo ni cha kumba ni Ilovi ya sautethe cia amanyiwa kuma misieni yokwati munini alami manisioni cia yulu. Dan Mwongela na mauvo. Charles Mutinda na ibina na watho chato ya maisululu wa musieni wa Masaku na alamethi tomato hiti isululu ikumande ya Tanzania na yumaelekele musieni wa Ilovi kilelo nja kutethe cia amanyiwa ala maumite misieni ya ukwati munini ni walisa gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ena mawalanio mailu makukilia maundu ma kisomo na kutethe cia amanyiwa suko kumanenga basari na utwiko la wailite. Umundi twina chathi kiseo na partnership na nduma Kenya KCA University. KCA University ni university musieni wa Ilovi na je na riders andume umire na isululu kuma Tanzania maisange ambesa mubango usome thesiana ila itetonya na umundi nimesela kukitu Machakos County akate sikol na moka nikana withie ni twethwa twinamo mubango nyusu ni moko mundi methwa na meeting na Machakos University ta pia small kana tumethwa imwe maundu ma kisomo na indi Machakos County Government ni matunenga ndaya ya kwethwa na ito na kate sikol ila moka nimetwa nene ya maundu alama utethia kindu chambe kisomo undu ciana citu ila itetona cia ile kutethewa na nimewa moyo kwithia kana kwisila gavana wa Masaku ciana cia university bingi katika KCA ninengetwe basari na niende na usoma na tukwande ya kwinenga ingi ona basa ila ciumia bidadete nayo wengi ni wande na ukulia imanisyo cionthe undu muna ngwati itesi ya serikali ciende na kwatia ni bamwe na wetakana itambita ya imanisyo cia KCA na kila cha Machakos University ni wone museo na wendi othukuma bakuvi wa wendi othukuma bakuvi na serikali. On behalf of governor witu Wande Vinyandeti nitwetikilana kana itukwatiana namo ni kana tuthukume imwe indi ubo wangwatanio ya kutethania trainings na kubundisia thuku imaitu kwisila institution da KCA ni matukulete thukumenamo na twamya nituthukumana namo ni kana withie nituongelo mani no tuika athukumini maitu matwaye isululu 4 kilomita na muonza na miongo thana na indi maitete makambiti Ilovi ni kana sponsors alama wa sponsor it county government ya Masaku ye mwe yamo withie ni manengane support kwa ciana isu na kwisila utongo ni wa gavana itu gavana wa Vinyandeti ni to support initiative isu ya KCA na itwende ya kwitha namo kila mwaka na tu support muika witu na tu support usalama. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuma kaunti ya Masaku.